Lokowela ndi matekwana vakhadi va vathecelesa mafhungo pano kha Belran News Channel va chikhadi avalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ndi ngani madaka a Amazon ya Peru a si tsha mela nga murahu ha u gwiwa musuku nga vhagwi vhaṱuku? Vhasedzulusi vha ri vho tumbula uri u si tsha vha hone ha maḓi mavuni ndi tshone tshivhangi tsha uri madaka a si tsha mela. Muṅwe wa vhasedzulusi Professor Vho Josh West u bva University ya Southern California vha ri maitele a u gwiwa musuku a omisa mavu zwa ita uri zwi konḓe uri miri imele. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Communications, Earth and Environment. Ngudo ntswa yo ṱanganedzwaho u gandiswa kha Journal ya Genome Biology and Evolution yo wana uri tshitzhili tsha African Swine Fever tshine tsha khou phaḓalala zwa zwino kha ḽa Europe tsho dzhena kha iḽo dzhango nga ṅwaha wa 2007. Tshitzhili itshi tshi ṱaluswa nga tshivhalo tshihulwane tsha u fa ha nguluvhe zwine zwa livhilisa kha u xelelwa huhulwane ha ikonomi kha nḓowetshumo ya ṋama ya nguluvhe. Zwi tshe zwo ralo, a hu na muhaelo wa u lwa na tshitzhili une wa wanala nga vhunzhi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Free University of Brussels. A khou guma ngurali mafhungo pano kha Belran News Channel. Matsina arali una mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kha vha ri fonele kha nomboro ya luṱingo ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane vha ḓo a thetshelesa na mushumisani Rofhiwa Maremba. Ndaa. Wangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.